Kadang ya kisngi, kajing ki udor jeng hitiar kitar, ki mar ki mata, ki lanang ki udor lut, bat kawan ra, ya kajing ya ki pait ba ha kajela. Hane kasngi, kinang lum kubo jong ka Don Bosco Media Network, kilayo benyakran, ya ki katu kat ne ki try kali, halor kajing ki udor jong ka petrol, kabala jankot syaka shispa tingka shilita. Habakran kilat patai kubor, kinong nya kali kamay kilaong, baka syam jing shibun, namar ki pait ba ki ut, habapen ki udor ya kabay kali, hendray, kabo jing ru ya ki try kali, lada ki bo ya kejuk kador, namar kim yo nong syu ya lade, namar ki haban siu bet ya ka khajana jongki. Ya ka bamanta ta ba la ki umphnyang umni ta banong ya ka dor ka ini ka tai ka dor pilain banong sipang ka bai kali kalong ka kata sibun bangin penkiyo gi pasenjaro tenteng kalong ka bakta ya kiru wajangi ru ka kata bat sakawai kaliang re banong ba in siya biang kumniru kalong kan kata larang iyai kani kaju ka sistem kumniru kan kata mo sakadalong lada ka kiyo lang kador bay kali katamot ngiru ngira manit siya ka petrol katong ka bangiyat mentakan Ray mencuangi kamay to hakapor nyopo tangka nyopo rio di petrol Ray ngilit sani stay longis tu kamdan jeng kata ki pai ba ta Ray wat yang ngiru nisu ngilong for perfect nadu baka kiyo ka umpnyang mentapan nadu bapoi gini kendai po sakli adu menta kendai point kanu he te kalau sedang kata sisu namar baling iya di kaju ke sistem ka riat hi ka kamdan jing ayur kan jingi ka perfect rakan hap sio bi full ya kata baro kai ki bai kali ai ni ba hap sio bai ya kata mo baro kan ki ba ya menjuru bagi kwa hi ba yangi bakin kiyo mangi hingin pen kiyo don pat ki ba reject ru ba lada mangi pen kiyo ngin musong kali so kalau ka ba em yangi bangin perkat banterkat ya ladiru ya suyap banterkat iki pasenjaro lo suyap don perfect syuta ba pila kamay tang su ya long running kam siyo bam don syuta ka perfect bangi ong pan minyo bu nyo pelang na nyo kensyo no itai kumba jiyo man kapor ken ya ka ba mentah ta sulong baik kumba ya sulong the petrol mentah fin the real spa ro kalong tang real lita Ray mencuangin the real spa ila yo nyaw pralitar tamut ngin kamay bro sisngi tentang arsngi lu kadang ne mentah ba finthe san real litar san spa real spa baik kamay kali te ba kita kajing sya namar ba bagnya ke jo gedor ngum sya ting lak syo mi kan nambar ka kum ki por gi ya do ka bam gadi do ki nong baru kho ni kan dengan kamay yeng la kiyo ni sam bai la dang im ingin sakut katu kaju higa kamay kaji te kemut ini apa sih pasenjar ho gi wo hi ta ji sha gi wan wo di taman le kum do ken kiru isotu hi adu gi mar ba ma yo ha tu la ki ulot yang badang kat lu menswa mentah kala ki kan lu la isotu hi or fa ki ndre hadu kan ba hadu mentah hi pasenjar kim do wo kan abang ya pan ke bai kali khajana te ki phasio ka ot event te ho ye sisa te ka blog e te kamut ha ham yu ham lai ni mo kam duna ye kumjur ke passenger kam long ke running ही kan देखें ते का आदमी मनता मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है मैं इस पेट्रोल पंप का मैनेजर हूँ अभी सर रेट तो 100 पहुँचने वाला है अब इसमें कस्टमर को तो दिक्कत हो ही रही है साथ साथ हम लोग को भी दिक्कत हो रही है हमारा सेल क्वांटिटी यानी जो कस्टमर अभी 500 के भरते थे तो पहले 6 लीटर आता था अभी 5 लीटर आ रहा है सपोज डेट मान के चलिए अगर 5000 कस्टमर पर डे हमारा आ रहा है 1000 कस्टमर अगर पर डे हमारे पेट्रोल पंप में आ रहे हैं तो 1-1 लीटर करके हमारा भी क्वांटिटी 1 लीटर तो कम 1000 लीटर तो कम गया तो हम लोग को भी लॉस है साथ साथ मतलब कस्टमर को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है सबसे क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस ये ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट बजट को मतलब इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और क्या दूसरा और आदमी लोग को तो अभी जिनको ज़रूरत है उनको भरना ही पड़ेगा बस पर रेट कम हो जाए यही कस्टमर लोग बोलते हैं।
देखिए रेट बढ़ रहा है तो अभी तो सरकार को यही हम बोल सकते हैं कि ठीक है, टैक्स देश को टैक्स का भी ज़रूरत है, लेकिन टैक्स के साथ साथ जनता के पॉकेट को भी ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ को इक्वल करना पड़ेगा। सिर्फ अगर सरकार अपने अकाउंट को देखे, जनता के अकाउंट को नहीं देखेंगे तो फिर देश नहीं चल पाएगा।